Yelak pe laipu ane channel subscribers lan nomande hadoba channel ane hadoba ala video kaya pono yabu awang na chayadam na. Tenyo tuman moilana singa yalak chine Dimapur New Market Kaungpura me yapanyange Jingcha me Kaungpura ne hangkibu kada lilaksi ane Jing me yechima colony hai ward me Kaungpura tuisawa hangisi hadolan ihu ate pujine tenyibu video upload ne myangbu onang Hongi tuman moilane chai bua NSCN IM lane Dimapur New Market Kaungpura Abdul Qayyum Talukdar se minbu Muslim kada thobo ngawlan chayengi Tawfeme IM lane ibua GP Talukdar kaya naga kadalande tuimyang linga ngo puchingne tai nga bungo lakchingne ya tai bude phoyang ki se ngawla ibu yang se iyangi Hadofeme moilane ngibu video me GP Talukdar kaya Sada ngoi bu mong me iye hango lo lambu tui manling iya ating me pho tai buja ane iching appointment no hoi tuman naka kadalane pha bu ja se ibu video moilana nginang pai se bonghamna sa tuman moilana tai bua alau mi kada a hangne naga kadalan ching kaung burane libu ane auhia libu hado moilane tai bu ane tong bu jang wana tanya naga jem ne chia boi alau kan me ngai bu wana hado kibu tuman yu ching mo yang ngai lak chine ane tuman yo singa ngolak chine kaung purane auhili laksi ane kaung pura tuisawa hangisi hadolan moilande singtam hu bujingne hadoba video ya bai bunguna ngau sahame ima ating yelalak taukai hadome laimen nohoi nyana ngobu maya hauyange ilak chine hagie tainang kaung pura li bua sawan bu tuisawichi hadowa British land ngowan de mu liye bai bunguna jingchame lungmai kadaja awe puheba wanglam singnang awa jing kadalan boyoklak awa jing kan kamik yikyang singbu ane jing me jing yu noksawe jandeng ngobu kada hai kaung burane ya ngoyangki sa hatau kia yechibe mi kada tuman puheba wanglam yisingbu jing citizen kada ne yechibu ane jing bungaw yisingbu kada li kama mailakchia laima nyana ngobu de phena laiwande alau mi kada kaung burane lilaka yasubu tu sauchaki nginang Ni sububa me kaung pura tu sawa mangonang haboi pongpong na myangbu adam hake onang number cha me kaung pura cha kaye jing me area me colony me want me mo phai chopu li ngai ma puhiba wanglam me ya phanyang e jing mai wang mai lingtam lakse inang hama puhiba wanglam ni singbu alau mi kada hadau tu show oklak chia tawadai bua yo oklak ki adenang Number ni me jing phi me yechima ward phi me birth certificate yalak form de kaung pura kaya sign phalak ngonang hado kibu yaphan me alau mi kada kaung pura na ngokama ku yang e alau mi kada lande birth certificate yalak chine sign pha yang ngone ok ausing bu Rising People's Party Nagaland lane ibua hakie ku e twilling bu ngoma hado lande check ling lak chine se hongni bu ngawlan na pha bu de Yong sunang se taipu no mande idam nang. Number 5 jing development lilia kaun burai singyang apainang. Hama hadau da nam nolak jingne jing citizen na yemyang bukada kaun burana ngoma tuisawa mailak chia. Hayang village panchayat or village council tang me kaun buraja ex officer jangona. District administration lan kaye kaun burade village council members hayang village development board members lan approve ne menglak chine wong phayang ngonang hadaw lilia alaw mi kada kaung burane ngoma oklak chia tawa ngiok pua kaung burane ba jing citizen kada ngokama hai mailakie nginang sa tumana singaya laka New Market GP ne Talukdar auhikai appointment myangbu Talukdar ibua tuman naka kada mo ide appointment phabu iyangki hadaw kia aphong tawa tuiling bujingne Tenyi moilana chaibu mopa tau jingna ngai bu ngonang taukai tumane o hadau kibu tuisau yeling lak chine kanding bu phai ngo hau se hadau video kaya moilanda pongdam nang hayang laibu moilanda menyong panang